di serî da estevayî ciwanên me êkubva kum civînê de amade bûne silav dikim û ji karê were jî serkeftinê dixwazin. Bi rastî di tarîqa tevgera me de her hatê zanîne. Her ku ciwan hevdî kom dibin, kesîn ekîd biryara digirin, biryarê tevgerkirinê digirin û dencem wê de jî pêşketin di doza gelê me da çê dibe. û ez bawerim ev kom civîna we jî wê bê wesîle ji bo ku ciwanê me li Ewropa kanibin bandora xwe zêde bikin û dorekî rolekî daha xurtir bilîzin. Wekî min dizanin ev 15 salin em di nav pêvajoyê şoreşê dane, pêvajoyê şer dane, darekî de şoreşek hat darxistin, di encamê vê şoreşê da gelê me berva azadiyê xwe gav avêtin, saziyên xwe ê netewî, ê leşkerî, ê evlekarî, ê xizmetê, ê îdarî ava kirin. û piçra ji bona parastinê bas saziyên ku xwînê şehîdan hatin ava kirin. Şerekî berxwedanê dane meşandin. Şerekî parastinê va saziyan dane meşandin. Ev şera jî heta roja îro dewam dike. Rast e ev çend mehin li Bakur û Rûcratî Sûriyê pêvajeyekî agirbestê heye, aramî heye, lebelê hîn me tirsî ku careke din êriş çêbin hene. Ji ber ku hîn li hevatinê dawê hîn nehatine çêkirine. Lê em hêvî dikin ku careke din şer dernekeve. Li hema deme de jî em hertim ji bona parastina saziyên xwe, parastina gelê xwe em hertim amade bin û bi me re jî tevayî gelê me li hemî derê, hemî deverê pêwîst e her amade bin. Lê di heman demê de jî em îro va pêvajoya nû da, pêvajoya dalêgê de em dixwazin bi rastî bi serkevin. Em jî dibêjin kî 15 sal ji şer ji bona Sûriyê îdî bes e. Sûriyê 15 salan di şerekî navxwe da hate jiyan kirin, îdî eva gerek were derbas kirin û pêwîst e Sûriyekî nû were ava kirin, dundir ba Sûriya nû de jî tevayî pêk hatî, tevayî gel, tevayî civak, kesimên civakê, beşên civakê cî xwe têda bigirin. Îro em ji bona vê xebatekê didin meşandin. Îro em bi hawayekî birê diyalogê, birê hevdîtinan em dixwazin va rewşa ku hey biparêzin, yan jî destkeftên ku ne hey biparêzin. Çawa bere birê şer, biriya berxwedanê me karî bû ku em destkeftên gelê xwe biparêzînin, îro jî em hewl didin ku birê siyasetê, birê diyalogê, birê danîstantinê em va destkeftana biparêzin û ji bona vê xebatek dewam dike. Çawa ku di pêvajiyê bere de her kesî di xebatê parastinê destkeftiyê de cî xwe girtin û di serî de jî ciwan pêşengî wê kirin, îro jî di va pêvajiyê de jî erkê wan daha zêdetir bûne ji berê daha vîtir gerek têda cî bigirin ji bo ku em hevdir rakanibin. Di vê pêvajiyê de jî serkeftî ji bona netewa me, ji bona berjewendiyên îpîkatên bê herêmê ku em derkevin. Ji vê pêvajiyê bi serkeftî derkevin. Wekî min dizanin me dehî azarê da levatinek çêkir li Şamê. Ew levatin çerçeva ku têda hatî çêkirin, çerçeva ku têda hatî bêlîkirin, eva ji bona him ji bona Sûriyan û him ji bona mafên gelê me guncav bû. û em dikarin bêjin yani levatina aherî mumkîn, aherî yani baş bû, yan jî aherî mumkîn bû. Îro ji bona ku ev levhatin, ev îttifaq ku pêk were xebatekî berfere barîkarê hêzên navnetewî têne meşandin. Herçi qas heta niha hinekî giran dimeşe, hevdîtin giran dimeşin, hinek gavê pratik hatin avêtin, lê hîn gavê esasî da hîn levatinê dawê nehatine çêkirin. Lê belê em di halê xwe da em hewl didin ku va pêvajiyê de jî em serkeftî cê derkevin. Ku gav gav hevatin werin çêkirin.
و بشوازه کی کو ام تقاربن سازین یکون هال باکرو رجات سوری هنه تبایی سازین من چه سازین می لشکری دبن چه اداری دبن ی سیاسی دبن و کانو بن بشوازه کی لایق به باندور او جی کانو به هندری سوریا نه دا جی خواب بگرن هدف همه اساسی اوه و جوانه به خباتك تمشاندن سوريا ايدي وكي بري نمكنن بگرن سوريا ناب سوريا ابري 2011 بشتي بده سالم جي يعني جي سيستمك اي شمولي سيستمك اي يعني زياده مركزي او هيش تكون شورش سوريا تشيبه وشر نافخوند ديري سوريا تشيبن ايدي يعني نمكنن بگرن سيستمك بري غيرك ما سيستمك نو كنت ده سيستمك لا مركزي هبه كنت ده تبعي پیکاتین گلین سوری کارم تیده جی خواب بگیرن و سیستمی که هر کس کنه به رنگی خواب به دنگی خواب رنگی خواب کنه به نندری به دولت نودا کنه جی خواب بگیرن سیستمی که رنگی گره که اونش بونه بهش خباتک تماشند و از باورم که یعنی گاب بگاب تبایی گلین سوری وانیزک بونه و گنجاو ببینه چیزی نبنتوی چیزی گلین سوری و ve guncav binin. O Suriye derbi ve çareseri ne mümkün çareseri gittiğinde Suriye peş geldi. Rasta yani me pevajek derbaskir hin me tersi cihane vakim goti me tersi şer cihane ama bu veje her amada ben lebele ana ama hami grani xudai ser kuçavok am biri diyaloge biri siyasete komkanı ben ve pevajeci bir serkeftici derkebin. Jberwe erken gelinme و بسری دجی erken جوانا جبری ده زیاده بونه. چاوا که بره پیواجه بره شکلی خورجی خواه گرتن بیوسته ده خورتر دوا پیواجه هنو دجی جی خواه بگره. ام دزانن گلک جوا پرانی و مجبور بون و سروان ضغط هذا كرن مجبور بون كويرو كوشبري أوروبا كرن از بار ناكم تجينجك في سري خد يعني كيف أخذ شو بأوروبا زر فيها بونا شرط بونا ضغط بونا دبابي باجوا شو رشة البراني قا يرو مجبور بون بس بحزارا بده حزارا جواني من أوروبا كون بونا جه جهرتن جه ما بسبب كو جوان رولی خونه لیزم جوانك الكدر كبه جوانك كرد الكدر كبه بيست اركي خو اي نتويتي اركي خو اي كردياتي رابه چوا قبا كل بدر كه بشكل كي اكتيف تبلي شورا شيبو بشكيري جرا ذكر تبلي بو يرو جي كومن ليجي د شرط ودر كده ظروف ودر كده همان اركي خو اي اركي خو نتوين قانون رابه نتويت اقدار نتويته اواد جدا نگیری دایه انسانی که کرد کدر که به بیست برکی خو نتوی رابن یرونا گله کار گرگه بری حتشتی دوا پیواجوه نهدا یعنی جبونا کرای گشتی که امکاربن جبونا روجا باش بونا باکر وزارت سوریه که امکاربن پیشگیری و گارانتی بکن پیشگیری و بگرن خواته که مزین گرگه یرو حد جوانه که مال اروپا ارکا خوی اساسی که کانه بید بالا رای گشتی یا اروپی بده بدر که اول چه بری تکوشینی دبه بچری خبات دبه بچری چالاکیان دبه به همه عالی یعنی جبو که رای گشتی بری خوابه دبه بری خوابه دبه که ارکی خوی اساسیه ایران سوریه که نو آباده کن دنیا سازین ای جهانه همه بری خدانه سوریه جبونا هم جنوب آباکرنا سوریه هم جبونا جاره کردن زندری سوریه دچی خواب بگیرنش بر کندزان سوریه دم کدریج رای گشتی یعنی ج سیستم دولتی جی دور کتبو یرو گلک دولت خازن بری خواب دن بدر که البته یعنی باکرو رجات سوریه جی بشکی بیاویه بشکی سوریه و جبونا کو هم تقریبا سه سازی نبنتوی چه حالی سیاسی دبه دیپلماسی دبه مروایتی دبه مافی مروایتی دبه چه حالی خدمت داده گله کالیان دا ام جی وکی جوانی باکرو رجاتی سوریه جوانی کرد لوی در اروپا ام جی گله تکشین خواب کن کو کانو بری هر کسی
بدن بدر كي ابو اركي كنتوتي هري مزنه ديسا ام وقت وندزاننا ام قادن دري سوريا كي نهدا جي خو بكره يرو جوان كرد جوان عربي در كيف بدرا ناف قصده دا ناف سازين مدح حمد رد خباتي كدنا مشاندن وبا خباتنا فرتر في تبعي سوريا بقى تاني بكرو رات سوريا شبونا بيجي يك اركن اساسي جوان كرد اوروبا كو كان بجوان عربي جوان عرب رج بدن بستينن وانا جي هبلتي فبدرا تشي بكن هبدرا تفجر بكن خباتي هبش هبدرا بمشن يعني خباتي كي رجال خباتي خو كرديتي رجال خباتي خونا تبي كانوا خباتي كي سوريجي بيك بدن مشاند جبونا بيجي خباتي كي هبش خورت بدن مشاند لبله جبونا قفا جوارن كرن بوكو ام قرب اركي خويا دمدا بالسر كيفن البته بري حتشتي خو تفجر كرين جرجا نا براستي از بيجم جوان ما جوان ما روجابا اوروبا فيشتي جوان كرد د مجاره تفجر كرنا وانت دوازي هي يرو هجماري كي مازن شيبيه ده هزاران انسان در كي كومبونه لبر خوش برك خو تفجر نايكرنا رخصنا خو شي نايكرنا باندوري وان كين بيش بونا بري حتى تجبو كم قربن اركا خرابن جرك جوان تفجر خو شي بكن رخصنا خو شي بكن قربن خو پرورده بكن خو زانا بكن هبد الناس بكن هبد حركات بكن تراني خو درخينن وكاري هبش هبدر بدن مشاندن وبريا خو تفجر كرني را وكانوا بأركي خوجي رابن بي تفجر كرن نممكنه انسان كانوا بأركي خو نتويتي رابش بونا به از هي بدارم دواج كم جونا وداجي نزيك بنا كي برياره كي كانوا خو چاو بتر تفجر بكن چاو بتر خو باندور بكن چاو كانوا بيك وكانوا خباتي هبش هبدر بمشاندن برياره كي برنگي دركبه جاره كدين صد لسر نوی تبایی شربان قصده ربریا سفرمانداری گشتی قصده از وگیان سلام دکم و کم جوین ورجی سرکبتن دخل سپاس